جماعت اسلامی نائب امیر لیاقت بلوچ گشتہ کی ایرانی گرشہ پاکستان نشانہ جوڑ کرنے کے بنیادی لاہور چبر جائی بیانہ لیاقت بلوچ گشتہ کہ امریکہ صدر ذاتی کہ جنگ نہ جنگ بندی ہشتری جماعت اسلامی نائب گشتہ پاکستان درپیشی ہتھرائے گردودار واسطہ تہی بحران الاس کنک بما ایران اسرائیلی سرا مزید میزائل اشکتاؤ صد نزدیک میزائل داغ دادگاں تل ابیب و مقبوضہ بیت المقدسات را کے توار گشتارک بتا اسرائیل دفاعی نظام بازی خوش فضا بیس جوڑ کتگاں تل ابیب بازی راکٹ دوڑ دیگ بتا ایران صدر مسعود پیزشکیانہ اسرائیل سرا شدید تنقید کنانہ گشتہ کہ اسرائیل اس سین سرا نہ منی امریکہ چاہے اجازت زورانہ حمودہ لوٹی دراندازی کا ایرانی صدر جانب کتا کہ ایران جنگا توسط دے گے خواہ نہیں بلے اس وڑی جاریت اوپار نکا دریکارانی وزیر ساگدارہ منصب افغان فادنہ چا ٹیلی فون سرا گپ جتا نیامہ اسرائیل ایران سرا اور شانی سببا ودی بتگی جاور حال سرا تشویش درشان کتا بالکار رداد ہوئی وزر خارجہ مشرقی وسطیہ امن حاترام گرنچی کوشش سے سرا زور دادا ایران پستگی پاکستانی نودر بر قافلہ تہرانہ سے روانہ کر بتا چش پاکستانی نودر برانی بس تافتان بارڈر واسطہ روانہ بتا سفارتی بنشون ردا تافتان بارڈر سرا مروچی روچا راہداری راہ رسیتی ایران اسرائیل جنگ سببا چا پاکستان اپلائڈ آپریشن اثر مند بتا شش بالی گرا منسوخ بتگاں اور بازیں دیریا ماچا کراچی اچ جدہ بغداد و ترانے ہشت بالی گرا منسوخ کنک بتگاں خوزدارہ ایس ایس پی کارگل سے سرا دستی بمبے تراک کنک بتا تراکاں گو ترندی تیرگاری ہم کنک بتا جبکہ اے نیامہ اس جانی تاوان نہ بتا ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کیپٹن ریٹائرڈ مہر اللہ بہادی نے چیر دستیا پیٹرول ترسید اور دستیابی مکمل بحالی واسطہ یکاسی دیوانے پر جمدارک بتا ڈپٹی کمشنر در سنگھ کمپنی کنڈیشن کنانا گشتہ کہ کوئٹہ پیٹرول مکمل اور بلا تعطیل سپلائی ہم وڑا یقینی جوڑ کنک بھی بیتی درستی پیٹرول پمپس 24 کلاک دا پچ پہ بان بنجائی وزیر صحت مصطفیٰ کمالہ کوئٹہ پریس کانفرنس کنانا گشتہ کہ دنیا یوکا افغانستان اور پاکستان پولیو اچھا پلگار نہ بوتا جبکہ افغانستان طالبان حکومت لوگا پولیو اترم پواری نہ گئیں پاکستان ہر ضلع پولیو وائرس ہستا بلے نومبر اچھا تنی گتا بلوچستان اچھا پولیو ایچ کیس تیمانیت کا جبکہ پولیو درگتا ہم پروپگنڈا کرک بوہ گئیں مصطفیٰ کمالہ گشتہ کہ پولیو ورکرز یک جہادی کن گیا مثلا وزیر شہباز شریفہ تاجرہ دستگیر کنگے تجاویز سرا نوٹس زرتا ایف وی آر بنشون ردا مثلا وزیر شور اسلائے سرا خور واسطہ دیوان روٹ کتا دیوان ہزان کے وزیر اور چیئرمین ایف وی آر ساڑی باں منشون گوشگیں کہ فائننس بلا ٹیکس فراڈ کنوں کی تاجرانی دستگیری اور 10 سال دا بندی کے سزا تجاویز کنک بوتا صبح سندہ ملیریا کیسز گیش گندگائے گیاں سال بنداتا چا 5 جون دا 55,800 ابتاد و 8 مردم ملیریا آماج بتا محکمہ جان سلامتی سندھ ردا جنوری چا 5 جون دا کیونکہ سندھا ملیریا محکمہ جان سلامتی ردا کراچیا ملیریا 462 نادرہ دیمات کگاں تومینی مگا سندھ ایدگا اضلاع ملیریا درسا چگیش نادرہ حیدرآباد ڈویژنہ دیمات کگاں بلوچستان حکومت مالی سال 2025-2026 بجٹ اب دجونا پیش کا
آئیے مجموعی حجم 1000 ارب کلدار چکیش بوہگے گمانی بجٹ سرپلس بھی تھی وفاقی بنجائی محاصلہ چا بلوچستانہ 743 ارب کلدار رسی گمانی ہما کے رہو کی سال مقابلہ 70 ارب کلدار گیشی مچواب گمینیاما ریلوے ٹریک کے نزدیک ٹرک بتا ریلوے حکام گشگی کہ مچ نزدیک ریلوے ٹریک سرا ٹرک اچا یک ریلوے اہلکاری ٹپیک بتا جبکہ ٹرک کے سببا ٹریک کا اشتاوان نہ بوتا کوئٹہ کیتران ہاؤسا گورنر بلوچستان جعفر خان مندوکیلا سردار عبدالرحمان کیتران اچا گندنن کتا مسلم لیگ نون آیو کی مالی سال بجٹ درگتا شور صلاحی دیوانی برجم دارک بتا دیوانہ آیو کی بجٹا وانہ گزانک جان سلامتی بنیادی ڈھانچہ پسماندہ دمکانی واسطہ حاصل انفراسٹرکچریں مشاورت کنک بتا روزگار موہاگیش کنگے سرا ورنہانی واسطہ ترقیاتی منصوبہ شامل کنگے سرا مزور دیکھ بتا گورنر بلوچستان عوام دوست بجٹ ایک جوڑ کنک ترجیح قرار داتا کوئٹہ شہرہ گوستگی 2 روز چاچا پیٹرول قلت بڑھ جائیں بعضی پمپس بندہ جبکہ بعضی پمپ سے سرا گاڑیانی طویل قطار لگے تھا ضلع انتظامیہ نے مگا ایرانی پیٹرول اور منی پیٹرول پمپ سے سرا بند شپت پاکستانی پیٹرول امنایا بتا ای نیاما پیٹرول نیا 4 کلدار 80 پیسے کی شکنک بتا شہریاں رد عمل درشان کنانا گشتہ کہ یہ عوام انگو نا انصافی ہیں کمشنر کوئٹہ ڈویژن وتی بیانہ وشتہ کہ منی پمپس انسانی جان سلامتی و ماحول واسطہ خطرناکی آئی قیام و کاربرد سرا کوئٹہ شہرہ بندش جنک بوتا حضور تا بحران علاسی امیدی کمشنر کوئٹہ ڈویژن وشتہ کہ پیٹرول قلت درگتا واشنگ کنو اس منگلی کا ہواری مردمہ بلوچستان ممتاز سیاسی اور قبائلی شخصیت نواب زادہ آجی لشکری رہیسانی اچھا نیشنل پارٹی دل نگو گندرن بوتا حاصل وڑا بلوچستان اسمبلی نمگا چپاس کتگی مائنس اینڈ منرلز بل سے درگتا کشک بوتا کہ میں اکابرین بلوچستان واسطہ تحفظ کتا ہما کے نو جاری اسمبلی وسیلہ وفا کرے بوتا ہما کے بلوچستان مجموعی عوام واسطہ ناقابل قبول بلوچستان ایران اچھا تافتان بارڈر سرا جاورحال معمول ردایاں ضلع انتظامیہ گوشی کے تافتان بارڈر سرا پاک ایران 2 نیمگی سرحدی تجارتیں سرحدی بیاپاری معمول ردا چل گئیں ایران اچھا تافتان بارڈر سرا پاکستانی نیمگا چا مردمانی آمدرفت بڑھ جائیں